Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasuje kandi abifuriza ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 mu 2023. Ni mwanya tubagezaho amwe makuru yavuzwe mu binyamakuru n'ibitangazamakuru none ngende Jean Dodier Karinijabo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ishingiro ryo gusabira umwana gufunga imyaka 10. Hari umugore ukurikiranyweho kwica umugabo we afatanyije n'abana be. Ahari mu karere ka Gicumbi. Bakoroneri babiri ba FRDC biyunze kuri M23. Muri aya makuru turaza no kwinjirana mu nkengero za Kicanga aho isasu riri kuvuza ubuhuha hagati ya M23 n'ingabo za Kongo. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeyo icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko wishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Bayikazi kuri aya makuru duhere mu kinyamakuru Igihe cyanditse ko u Rwanda ruzagira ubushyuhe bwo hejuru muri uku kwezi kwa 2. Ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko mu kwezi kwa Gashyantare uyu mwaka hateganyijwe ubushyuhe bwinshi buri hagati ya °C 20 na 30 bukazaba buri hejuru y'ubusanzwe bugaragara muri uku kwezi. Nibipimo bigaragaza ko umujyi wa Kigali mu bice by'amayaga, mu kibaya cya Bugarama no mu bice by'uturere twa Bugesera, Ngoma, Rwamagana, Nyagatare na Gatsibo hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiruta cy'ahandi kuko kizaba kiri hagati ya °C 28 na 30. Ibice bimwe by'uturere twa Rubavu, Nyabihu, Musanze, Burera na Nyamagabe muri parike ya Nyungwe niho hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi kizaba kiri hagati ya °C 20 na 22. Mu bijyanye n'imvura iteganyijwe muri uku kwezi izaba iri hagati ya 20 na 220, ikaba iri ku kigero cy'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi mu bice byinshi by'igihugu. Ni mu gihe mu bijyanye n'umuyaga, umuvuduko w'umuyaga mu kwezi kwa 2 uzaba uri hagati ya 4 na 10 ku isegonda. Narimaze kubibabwira ko hari umugore ukurikiranyweho kwica umugabo afatanyije n'abana be. Mu karere ka Gicumbi umugore w'imyaka 44 n'abana be 4 kuwa gatatu tariki ya 2 z'uku kwezi batawe muri yombi bakurikiranyweho kwica umugabo we bakamuta mu musarani. Abatawe muri yombi n'ufite imyaka 21, uwa 18, uwa 13 n'umwana w'imyaka 11. Bose bakaba bakekwaho ubufatanya cyaha mu kwica se. Amakuru avuga ko iki cyaha cyabaye tariki ya 24 z'ukwa 12 ku mwaka ushize kibera mu murenge wa Kaniga mu kagari ka Bugomba ku murenge wa Rugarama y'akarere ka Gicumbi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bugomba Tuze Kuramya Vestine yabwikiye makuru Museke ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano n'ubugenzacyaha bataye muri yombo uwo muryango bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'uwo mugabo. Ati ni umuryango wari usanzwe ubana mu makimbirane, hanyuma umugore n'abana baza gufata umugabo baramwica, ariko nubwo bafashwe ntabwo turabona umurambo we ngo babyemeze ko aribo bamwishe. Gitifu Tuze Kuramya avuga ko hakozwe iperereza kuri urwo rupfu, amakuru ntiyatamenyekana. Icyakora umwana mukuru yaje kwemera kuyatanga yiyemerera ko bishe se. Gitifu ati amaze kubivuga nta kindi cyari gukorwa, bajyanywe mu butabera aho berekanye ko bamushyize mu musarani, ntabwo turakuramo umubiri we ngo turebe ko twawubona. Gitifu asubiramo ubuhamya bw'uwo musore ati yiyemereye ko se bamutaye mu musarani wari umaze igihe uravidurwa hanyuma ateraho umubyare insina nto. Uyu muyobozi yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe kandi bakirinda amakimbirane naho agaragaye bakaganirizwa hakiri kare. Abafashwe bose bashyikirijwe polisi station ya Kaniga kugira ngo bashyikirizwe RIB station ya Kaniga maze bakurikiranwe. Urwego rw'umuvunyi rwasabye ko kurwanya ruswa bigirirwa isomo mu mashuri. Umuvunyi mukuru wungirije Mukama Abbas yasabye ko amasomo yo kurwanya ruswa yigishwa mu mashuri abanza, ayisumbuye na kaminuza nkuko yigishwa andi masomo nk'imibare, ubutabire n'ayandi. Mu cyerekezo cya 2050 u Rwanda rwiyemeje kuza mu bihugu bya mbere ku isi mu kurwanya ruswa. Zimwe mu ngamba zizatuma rubigeraho zirimo gushyiraho amategeko, ubukangurambaga ndetse no gutoza abakiri bato kurwanya ruswa. Mukama Abbas umuvunyi mukuru wungirije yavuze ko kwigisha amasomo yo kurwanya ruswa mu mashuri nkuko higishwa Igifaransa, Icyongereza n'andi bizatuma ububi bwa ruswa bucengera mu bana bikabajya mu maraso. Ati turasaba ko haba amasomo yo kurwanya ruswa nkuko biga imibare, ubutabire, siyansi, tuzabyumvikanaho na guverinoma ribe ishuri ryatuma wiga ruswa nkuko wiga Igifaransa, Icyongereza, ubugenge n'ayandi.
Mu bigo by'amashuri hashyizweho amatsinda yo kurwanya ruswa atoza abanyeshuri kumenya ruswa, ububi bwayo, uko bayirinda ndetse no gutanga amakuru ku bayitanga n'abayakira. Mukama avuga ko izi ngamba zizatuma mu 2050 u Rwanda ruba igihugu kitarangwamo ruswa, kuko abana bazigishwa ayo masomo aribo bazaba bakiyoboye, abandi ari abaturage beza. Hari itegeko ryerekeye imari n'umutungo bya leta ryavuguruwe umwaka ushize, itegeko rigenga abatanga amakuru ku byaha, ibikorwa cyangwa imyitwarire inyuranyije n'amategeko ndetse n'ayandi. Icyaha cya ruswa kandi ubu cyahindutse icyaha kidasaza mu Rwanda, ku buryo aho umuntu yamenyekanira ko yakigizemo uruhare yagikurikiranwaho atitawe ku gihe yaba yaragikoreye, kandi hagashyirwa imbaraga mu kugaruza umutungo yaba yaranyereje. Raporo nshya y'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International iherutse gushyira u Rwanda ku mwanya wa 54 ku isi, rusubiraho inyuma imyanya 2 ugereranyije n'umwaka ushize, kuko rwari ku mwanya wa 52 mu kurwanya ruswa. Tujye mu Ruhango aho yagerageje kwiyahura kuko ababyeyi banze umugabo yabazaniye. Umugore utuye mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango yagerageje kwiyahura akoresheje ibinini by'imbeba, nyuma y'uko ababyeyi be banze umugabo yaje kubereka atari uwo basezeranye byemewe. Byabereye mu kagari ka Munini mu murenge wa Ruhango mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Abaturage n'ababyeyi b'uyu mugore babwiye BTN ko yafashe icyemezo cyo kwiyahura nyuma y'uko abujijwe gukomeza kujya asambanira iwabo kandi afite umugabo basezeranye byemewe n'amategeko. Bavuga ko uyu mugore w'abana 4 yari afite umugabo aza kwahukana iwabo, maze akajya hazana abagabo batandukanye, rimwe na rimwe bakanaharara. Ngo ababyeyi be baje kumugira inama bamubuza kujya azana abagabo mu rugo, ahubwo bagashaka ko asubirana n'umugabo we wa mbere. Uyu mugore yahise afata ibinini by'imbeba arabinywa, ariko nyina ahita hagoboka amuha amata arabiruka, bamujyana ku bitaro bya Gitwe. Nyina yagize ati naramubwiye ntufite umugabo ntiyapfuye, umugore nta gihe atahukana, na kera twarahukanaga, umugabo akanyuzamo akaza akagucyura. Yahise ambwira ngo ibyo ntubimbwire. Ise ati umukobwa wanjye yazanye umuhungu asanga nimo ndakaraba mu gikara, arambwira ngo hari umuntu ngwino umuramutse. Ndamubaza nti ninde, ndagenda ndamusuza mubaza aturuka. Uwo mugabo arambwira ngo umukobwa wanjye ngo nuwe kuko bafitanye umwana. Akomeza avuga ko yahise abaza uwo mugabo niba afite umugore, amubwira ko amufite n'abana 2, nawe amusubiza ko umugabo w'umwana we azi ari uwo bashakanye byemewe n'amategeko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Nemeyimana Jean Bosco yavuze ko kugeza ubu uyu mujyanama w'ubuzima arwariye mu bitaro bya Gitwe. Ikinyamakuru Bwiza uyu munsi cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti ubushinjacyaha bwagaragaje ishingiro ryo gusabira umwana gufunga imyaka 10. Urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha rwagaragaje ishingiro ryabwo ryo gusabira igifungo cy'imyaka 10 umwana witwa Nzamwita Ramadan ushinjwa icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge. Nzamwita yagejejwe mu rukiko rwisumbuye tariki ya 31 z'ukwezi gushize, nyuma y'amakuru yashyizwe hanze n'umunyamakuru Jean Paul Nkundineza wari umaze iminsi afungiye muri kasho ya polisi ya Rwezamenyo muri Nyarugenge akurikiranyweho gutwara imodoka yasinze. Nkundineza wavuze ko yatawe muri iyo mbarengana kuko ngo yari yanyoye umutobe wa Energy, yasobanuye ko kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize wa 2022 iyo kasho ya Rwezamenyo yari ifungiwemo umwana w'imyaka 13 ukurikiranyweho gucuruza urumogi. Uyu munyamakuru yavuze kandi ko uyu mwana witwaga Mineur muri kasho yafashwe n'abapolisi ubwo bamusangaga iwabo mu rugo mu gihe cy'umukwabo, basanga harimo bure 53 z'urumogi. Hari amakuru avuga ko nyina w'uyu mwana nawe afungiye muri gereza ya Nyarugenge kubera icyaha yahamijwe cyo gucuruza ibiyobyabwenge. Iyi mpamvu n'indi yuko yaba atujuje imyaka 14 zatumye abakoresha imbuga nkoranyambaga bashyira igitutu ku nzego zifite aho zihurira n'ubutabera mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwifashishije Twitter bwasobanuye ko uyu mwana arengeje imyaka 14 y'amavuko. Bavuga ko amategeko atanga uburenganzira bwo kumufunga bitandukanye n'amakuru yamenyekanye mbere. Bwagize buti iyi ngimbi ivugwa yavutse mu 2008, yakoze icyaha mu gushyingo kwa 2022 ubwo yari afite imyaka 14. Hashingiwe ku itegeko umwana w'imyaka 14 aryozwa icyaha. Ubwo yabazwaga mu gihe cy'iperereza no mwiburanisha mu rukiko, yemeye ko yagize uruhare mu gucuruza ibiyobyabwenge bya narcotique. Isomwa ry'urubanza rwa Nzamwita Ramadan riteganyijwe ejo tariki ya 3 Gashyantare 2023 isaa 5 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Nyamirambo. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, ba koloneli 2 ba FARDC biyunze kuri M23. Ba koloneli 2 mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC biyunze ku mutwe witwaje intwaro M23 maze umwaka urenga ubu imirwano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Aba basirikare ni koloneli Bahati Gahizi na Lieutenant koloneli Frank Kavujobwa. Amakuru yaturutse muri Kongo kuri uyu wa 4 aravuga ko biyunze na M23 baturutse mu mujyi wa Goma. Koloneli Gahizi by'umwihariko akaba ari murumuna wa General Innocent Gahizi wabaye komanda wungirije w'akarere ka 34 muri FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru, n'umwe mu basirikare bakuru umutwe witwaje intwaro wa CNDP wari warashinzwe n'abarimo General Laurent Nkunda na Bosco Ntaganda, ukaba ari nawo ukomokaho M23. Koloneli Gahizi na Lieutenant koloneli Frank biyunze kuri M23 mu gihe ikomeje kurusha imbaraga FARDC ku rugamba. Uyu mutwe witwaje intwaro yeruka gufata agace ka Kicanga ufunga umuhanda ugahuza na Goma. Biravugwa ko uyu munsi wasatiriye cyane umujyi wa Sake.
Reka duhite twinjira mu nkengero za Kichanga w'isasu rivuza ubuhuha hagati ya M23 n'ingabo za Kongo. Ni umunsi wa kane w'imirwano idahagarara hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo n'abo bafatanyije. Urusaku rw'imbunda rukaba rwazindutse rwumvikana mu nkengero z'umujyi wa Kichanga. Leta ya Kongo yarubiye irashaka kwigarurira Kichanga ku kiguzi cyari cyo cyose itakoresheje Bunagana, Kiwanja n'ahandi yagiye yamburwa n'indwanyi ziyobowe na General Sultan Makenga. Kuri uyu wa kane imirwano yatangiye mu rukerera saa 11 z'igitondo. FARDC n'abo bafatanyije bagaba ibitero Indondo na Kitobo muri Bwito. Amakuru aravuga ko ingabo za leta ya Kongo zahawe amabwiriza yo kurwana inkundura no kwigarurira ibice yambuwe na M23. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yanditse kuri Twitter avuga ko bamaganye ingufu z'umurengera ingabo za Kongo n'abo bafatanyije bari gukoresha. Amakuru avuga ko imvura y'ibisasu biri guterwa hatuye abaturage b'abasivili Kishishe, Bwiza na Kichanga biri guhitana inzirakarengane nyinshi. Bisimwa aragaragaza ko ibi bitero bisenya bikanica abaturage bitazihanganirwa n'umutwe wa M23 ayoboye. Ku mabwiriza yavuye Kinshasa bo ku ruhande rwa leta bahawe gasopo yo kongera gukoresha telefone n'imbuga nkoranyambaga ngo kuko bituma umwanzi amenya aho baherereye byoroshye. Ngo izi telefone nizo bamwe mu basirikare ba FARDC bakorana rwihishwa n'inyeshyamba za M23 batangiraho amakuru maze bagakubitwa inshuro. Babujijwe no kongera kwifata amashusho kuko ajya ku mbuga nkoranyambaga akerekana hari ingufu nke na bimwe mu bikorwa byo guhotera abaturage. Tukiri aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabizi ko itorwa rya Tshisekedi ryari ikinyoma. Ni Cardinal Frodelis Ambongo, Archiepiscopi wa Kinshasa. Frodelis Ambongo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu rwego rw'uruzinduko rwa Papa Francis muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yongeye gushimangira aho Kiliziya Gatolika ihagaze ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2018 yemeje ko umukuru w'igihugu uriho Felix Tshisekedi yatsinze nta guca ku ruhande. Cardinal Ambongo yemeje ko itorwa rya Felix Tshisekedi ari ikinyoma imbere ya Kiliziya Gatolika yari yararirwanyije n'ubundi. Ati turabizi ko itorwa rye ryari ikinyoma twarabivuze, cyakora umuryango mpuzamahanga wemeye iryo torwa. Nka Archiepiscopi wa Kinshasa ntabwo mfite imbaraga zo kwitandukanya n'abandi. Bosanse yashatse ko twamuherekeza mu mirimo ye igamije inyungu z'igihugu. Archiepiscopi wa Kinshasa avuga ko abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribo bari inyuma y'ibibazo bya politike, ubukungu, umutekano n'imvururu biri mu iki gihugu nkuko Politico.cd yabitangaje. Yagaragaje kandi ko niba abayobozi bakomeje kuba intandaro y'ibibazo igihugu kirimo, abaturage nabo babigiramo uruhare bemera ko bikomeza. Uwatsinzwe amatora ya perezida yabaye tariki ya 30 z'ukwa 12 kwa 2018 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Martin Fayulu nawe yakomeje kwamagana intsinzi ya Felix Tshisekedi avuga ko aya matora yabaye mu buriganya. Igihugu cya Australia cyo cyanze gushyira ifoto y'umwami Charles wa gatatu ku noti nshya. Banki nkuru y'igihugu muri Australia yatangaje ko ifoto y'umwami w'ubwami bw'Ubwongereza Charles wa gatatu itazagaragara ku noti nshya y'amadolari 5 nkuko byari bimeze ku mwamikazi Elizabeth wa gatatu. BBC yatangaje ko aho gushyira ifoto y'umwami Charles wa gatatu kuri iyi note hazashyirwaho ibirango bijyanye n'umuco n'amateka y'abanya-Australia b'abasangwa butaka. Kimwe n'ibindi bihugu byinshi bigendera ku bwami bw'Ubwongereza, Australia nayo yari yarahiriye ko inote y'amadolari 5 izajyaho ifoto y'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu. Ubwo umwamikazi Elizabeth wa kabiri yatangaga hatangiye kuzamuka impaka hibazwa niba uzamusimbura nawe azashyirwa ku mafaranga. Mu itangazo banki nkuru ya Australia yashyize hanze yavuze ko yafashe iki cyemezo cyo kudakira ifoto y'umwami Charles wa gatatu nyuma yo kubijyamo inama na guverinoma y'iki gihugu. Iyi banki yakomeje ivuga ko mu gukora iyi note nshya izabanza kugisha inama abaturage ku bijyanye n'imiterere yayo. Biteganyijwe ko iyi note nshya y'amadolari 5 itazahagarika burundu ikoreshwa ryari isanzwe, ari nayo iriho ifoto y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza uherutse gushyingurwa mu minsi ishize. Dusoreze mu Burusiya aho iki gihugu gitegura igitero rurangiza tariki ya 24 z'uku kwezi mu gihugu cya Ukraine. Minisitiri w'ingabo wa Ukraine yatangaje ko Uburusiya burimo gutegura igitero rurangiza gishya, aburira ko gishobora gutangira tariki ya 24 z'uku kwa kabiri. Oleksiy Reznikov yavuze ko Moscow yakusanyije ibihumbi by'ingabo kandi ko ushobora kugerageza ikintu ku isabukuru y'umwaka umwe itangije iyi ntambara. Icyo gitero kandi ngo cyaba kijyanye no kwizihiza umunsi mukuru wo kurengera igihugu mu Burusiya wizihizwa n'igisirikare tariki ya 23 z'uku kwezi kwa kabiri. Perezida Zelensky wa Ukraine yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ati uburyo bwonyine bwo guhagarika iterabwoba ry'Uburusiya no kubutsinda n'ibifaru n'indege na misile ziraswa kure. Ukraine yongeye gusaba bushya indege z'intambara ngo biyifashe kwirinda nyuma y'uko Ubudage, Amerika n'Ubwongereza byemeye kuyoherereza ibifaru by'intambara. Minisitiri Reznikov yavuze ko Moscow yakusanyije abasirikare bagera ku 500 bo gukora kiriya gitero. Mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje kwinjiza mu ngabo abantu 300 avuga ko byari ngombwa ko baza kurinda ubusugire bw'igihugu. Ariko Reznikov avuga ko umubare nyawo wabinjijwe mu ngabo bazoherezwa muri icyo gitero ushobora kuba urenze uwo.
Nubwo hari imirwano ikomeye mu gace ka Donbass k'iburasirazuba, intambara irasa n'iyagumye hamwe mu mezi ashize kuva Ukraine yakwisubiza umujyi wa Kherson uri mu majyepfo. Uretse kuba Uburusiya bwarafashe umujyi muto wa Soledar, impande zombi ntabwo zirongera kwigira imbere bigaragara. Igitero ariko gishya gikomeye hamwe n'igitero cyo kwigaranzura cya Ukraine byombi bimaze igihe byitezwe. Ikigo cyo muri Amerika cyitwa Institute for Study of War vuba aha cyavuze ko Moscow yabishaka gukora igikorwa rurangiza igakora igitero kinini mu burasirazuba. Reznikov avuga ko abakuru b'ingabo ba Ukraine bashaka gukomeza ingerero no gutegura kwigaranzura mbere y'uko Uburusiya bukora ibi bivugwa. Nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, ni no kuri inkuru ya BBC dusoreje amakuru ya none tariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 kwa 2023. Ndabashimiye ko bari bayakurikiye. Nge ni Jean Dodier Karinijabo, ndabararikira no kureba izindi video ziri kuri uru rubuga. Mugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.